Marano niyang megbale-bale, Mabalacat City Mayor Attorney Gel Daquino, bang personal layatad ing Saup Pinansyal para kareng bedridden na residente kareng miyayaliwang barangay king syudad. Alas 6 pa mo ni ngabak, inumpisa na ing house-to-house distribution para kareng residenteng naagyong munta king City Hall, pauli ning karelang kondisyon. Kabilugang 50 bedridden residents ing tinanggap siya 8,000 pesos sa financial assistance, Ibat king LGU. Kawani king ayuda, personal na la namang kinomustang Mayor Aquino yung kabilyan at pamangailangan ng karelang pamilya. Pasalamat na laman reg benepisyaryo king kita malasakit ning LGU, lalo na't personal yung mamisita yung alkalde king karelang tuknangan. Kabilang kareng barangay benisita yung Atlubola, Kakutod, Dolores, Tabun, San Joaquin, Mamatitang, Mangalit, Poblasyon, Marcos Village, Macapagal Village at Kalumpang. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tuto, king Balen, Susuyo.